من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم ربنا أي ربنا الله. Ey Rabbim Allah şu soğukkan Kur'anlarımızı, tutkan razalarımızı, kılgan ibadetlerimizi özünün keng hayırların bila kabullardan kılsan idi. Yıl sayın şuşulay üstürörtüne jıyılıp, iftar ötkərəbiz, rayon iftarı bizim Respublika Reisi İslam Nagaleştəmə her yıl sayın bütün Respublika kulem imamlarına jiyip, aktiflarına jiyip şuşunun otur üstürörtüne jiyip, indi bizim her Respublika, her rayonda şu aydı tertibi koyulgan, indi o büyük matı kursat görünüş. Manda bugün bizim imamlarımız, bizim bilen bizning giroylarimiz so'g'ish qurollarida yotib qolgan bizning yigitlarimizning tenglari, turmush irdoshlari unda biz chaqirdik. Endi albatta unda bizning bilan bugun ishmakarlarimiz, aktivlar, rayon aktivlari bizning bilan birgalikda. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.